Il-Kummissarju Ewropew għall-Ugwaljanza Helena Dalli u l-Viċi President tal-Kummissjoni Ewropea Vêra Jourova ppreżentaw l-ewwel strateġija li qatt saret fl-Unjoni Ewropea għall-Komunità LGBTIQ. Din kienet tħabbret mill-President tal-Kummissjoni Ursula von der Leyen fid-diskors dwar l-istat tal-Unjoni ta' din is-sena. Din tfasslet fuq 4 pilastri ewlenin li huma l-indirizzar tad-diskriminazzjoni, is-sigurtà tal-persuni, il-ħolqien ta' soċjetajiet inklusivi u sejħa għall-ugwaljanza sħiħa fuq livell globali. L-istrateġija se torbot lill-Kummissjoni biex fl-2021 testendi l-lista ta' reati tal-Unjoni Ewropea biex tinkludi wkoll reati u diskorsi ta' mibeda immirati lejn din il-komunità. Barra minn hekk, il-Kummissjoni Ewropea se tipprovdi opportunitajiet ta' finanzjament għal inizjattivi illi jiġġieldu dawn ir-reati. L-istrateġija se tagħmel tajjeb ukoll biex familji LGBTIQ ikunu rikonoxxuti anki meta jiġu jaqsmu l-fruntieri interni tal-Unjoni Ewropea. Anke fl-isfond tal-progress li sar f'dan il-qasam fuq livell Ewropew, ma' 43% tal-persuni parti minn din il-komunità iħossuhom diskriminati u l-pandemija komplit tiggrava s-sitwazzjoni. Għalhekk din l-istrateġija tindirizza l-inugwaljanzi u l-isfidi li jaffaċċjaw dawn il-persuni, imsaħħa b'miżuri legali u finanzjarji għal 5 snin illi ġejjin. Il-Kummissarju Helena Dalli qalet li b'din l-istrateġija l-Unjoni Ewropea issa affermat ruħha bħala l-eżempju li kull ċittadin għandu jsegwi fil-ġlieda għad-diversità u l-inklużjoni. The lesbian, gay, bisexual, trans, non-binary, intersex and queer equality strategy adopted today is an important milestone towards achieving a union of equality. It aims at building a union where diversity is celebrated as part of our collective richness, so that all people can be themselves without risk of discrimination, exclusion or violence. Il-Viċi President Jourova qalet li kull persuna għandu jħossa libera tkun dak li hi mingħajr il-biża' illi jista' jiġrila xi ħaġa. Taħt it-tmexxija tal-Kummissarju Helena Dalli u anke bl-appoġġ ta' Task Force dwar l-ugwaljanza, il-Kummissjoni se tintegra wkoll il-ġlieda kontra d-diskriminazzjoni li taffettwa lil dawn il-persuni fil-politika u l-inizjattivi ewlenin kollha tal-Unjoni Ewropea. Il-Kummissjoni se tissorvelja l-implementazzjoni tal-istrateġija u tippreżenta rapport dwar dan fl-2023.